beda orang asolat ke asolat apa jeng ke apa jeng kengcan kanjing Nabi padan sita apa jeng beremere tak neng sekali lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tak neng lekan la onga ke atas tak sotik lekan la toron boleh ke bebe ki buru akatep ke bebe la onga ke atas pada ben ajam nyocok cekung pada ben orek pada ben ajam nyocok cekung mon ajam nyocok cekung katep onga di mah beda ajam nyocok cekung katep pah nyeloker tak onga boleh sampai pada keterangan dimma beda orang pejeng pada ben ajam nyocok cekung katep onga mate najiriah ningi di luar na agama Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sateja para alim, para kiai, para guru ngaji, para imam masjid, satejana saya sangat abdina amul jaki di mama adanya mana masjid ya. Sateja masjid Kia Hamidin langkong-langkong sepenget abdina amul jaaki senyepoe masjid Al-Hamidin sarang sateja pengurus takmir masjid sateja remaja masjid sesatejana abdina sangat amul jaaki sateja tantretan cakanca panitia pelaksana pengajian Isra Mi'raj malam semangken ka adinto abdina dek ka ajunan sangat matur asa kelangkong ben abdina penget amul jaaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Lebeng Bere asarang sateja seabento pemerintahan desa Lebeng Bere abdina sangat amul jaaki tantretan kaum muslimin muslimat para sepo para anom sateja nah abdina sangat amul jaaki malar manter dan kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter-manter pada kenginga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesami mulja setong tempo beda sahabat minta malamalan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ten kula cabis pamator tero andi amalamalan sepaling ikasenengi malamalan panika ben Gusti Allah semana bi ten kula ngamalaki amalan panikah ten kaula pasti ikasenengi ben Allah mana bi ten kula ngamalaki amalan panikah Allah pasti ridha ka ten kula ben amalan panikat setajem mata dek nyapo cek saking redaksi namangken jawab ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waktiha
asolat patepak kebektonah. Jadi tantaretan setuju si abtina amul jaki tada amalna kaula ben ajunan selebih tajam selebih karatuh ben selebih mantih penting ben solat kaula ben ajunan tak melolo solat tapi kau tu tepak kebektona wali kama bisaos pujuk kama bisaos katoron na basera bisaos maka bisa ngabur ke atas langit maka tak nyelam majalan dengan tas aing mun tak bejeng aro benireng wali gila ada sarde karumus penika orang salanjeng ngemun ki ende asolat penika tante cecet aben penika ki ikani sereh ben ki esapora atu sana ben Allah pokok ki ndak asolat pokok kinda solat le kau leben ajunan penikah malar menter samur omur paring nah kenceng ben kelar je kajeh ngalaksanaki solat penikah mak intar ka solat nom tebuna kuste kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam mun beda orang ngiding adan pas ngaparloh abeen hidup keadaan nih redaksi nagula nih kah mon beda orang ngiding adan pas ngistoaki keadaan loh karena ngolok singa dupe ke pangeran pas ngistoaki bedereng adan ala kona apa boy sempataki aja jawab adan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah sapa beda orang istoh aja jawab adzan jan kanjing Nabi rek marekna pas adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafaati yaumal qiyamah pas teh oleh tang syafaat pagi ni hari kiamat gitu mun beda orang adzan penikan ngolok siapa aja enggak Pak mun beda orang istoh kaolokan na orang apa aja ni kaolokan na pera aden na pera estowe ben abo kuni ke paste Rasulullah saya debu paste orang jadi ngoleh tang syafaat dari kiamat keng mang ken reng aden beni kebeni ngolok apa aja nggak beni bila duhur Allahu akbar ambo gelo duhur toron kepi beni apa je ngerongakan kereman depalah ring mangken beni ka abo-abo geneng adan sebalengian tos mangken beni ka pera adan maurib bila pasaan ngiding lagi ka kapi lo congok lah kok kada berapa menit ya beni keburu siapa je ngeruah keburu siabu kak kam majeng munding jangon-jangan ka arwah sering jad kita adan belekan kita ya tore jujur bila pasaan mun tak pasaan kan mun tak ya tore tak itakuk nase aja cepek pon laya tore ngereng-ngereng kator setajam buru itakuk nase bila pasaan ada tata keram ada bila bukaan reng bareng tak usah tore ya bantuan rumah tarak tak beng ced kita adan belekan alai selen kuan ala korang ro kuah korang ja kau leben ajunan panika tore sambil kekep debuna kanjing Nabi as-salatu ala waktiha as-salat petepak kebektona buk salat panika beni perak salat kasih parloh bektona bejeng tepak kini kewajib kiyah sehingga nom seko cari ngabejeng penikah beni malolo pokok abejeng bektonah wajib kia petepak pada ben orang minum obat nikah sampian Pak telo kali saare kulaku setong mari duhur setong sebelum tedung setong engki Pak dokter pas sampian nyinganyi apa enteran ben dokter sekali ya itak lekas beres jak mun itu lokali saare
Setelo kali saring ikalak gulaku bah takok kolopai sedeki yontal ke kepi tetelo beni beres ban pak mate pak pejengan ngak kini kaki ya cet tepak ke bekton ben Gusti Allah panika sehingga sobu penikah kita de areh rak terak tanah oleh kian sobu keng mon rak terak areh ada lah nom tompes lah aronya meneduha asar penikah buk ki bede areh mun ki peles kapeng kopeng arwah asar mun la kacep alias tade sekali mata arena arwah maurib tadi jabat lopot kaula ben ajunan reng lepung berek nikah kaula yakin mak kaula yakin apa jeng kekepi nikah siapa jeng opama bodoh ke tong dua si tak apa jeng tina cek jaleh ampun orang tanda apa jeng cek jaleh tak kira teti apa jeng lantaran jaleh ampun tina orang tak apa jeng ro apa jeng ngong guna beni tak apa jeng keng tak item mo cek bil lagi ngantos saat ro gitu mun tak hormat tak apa jeng ya apa jeng aki mun letak kenceng siapa jeng teti para rabu si sami muljeng kaula yakin sateja se hadir mangken penika salat ampun keng tore dek bingkeng beni perak salat si parlo ikalako bektonah mamulan pa bekpeten kang kuy aja gebek to dek bingkeng se tak pas talempas sawah se tak betele betebe kula yakin mun salat ampun letak kira tak kira tak salat pakun kena salat bekton nagadeng bekton kong langkong solat asar pasti nggak ben Quran ya wassalatil wusta hafidhu ala salawati wassalatil wusta senga jaga pejengan selemak bekto jadi jan pangeran kong langkong solat sebede ingat tengahan solat setakepe apa solat takepe rek asar mun sobu bejeneng iding duhur bekto nangakan maurib bekto namule isa parak te dunga tak batte tan asare tak kepe ben lakko biasa le kung tang kung jate mun duhur apa jeng tak apa jeng istirahat pakun maurib apa jeng tak apa jeng ambu mule le jompet asare biasa nasi sajen nyaman kagalakuan orang nyoklak mun ikalak mari duhur keli kaya bener ke tanah pak keng mun mari asar ke budi poa kaya bener songkan apa makirengan nang gelem temulak kalan tanah buru nejikan bilu kenaro buru nyaman buru ana apa boleh ita kebe asar lah makino kang ngerwa mun mari duhur aduh makimaku bilu melolo padahal pa ko julu keng mon maria sarjen sorok are jen mancer saja pikiran saja na sampuk arah bolan kacepetan lah le sehingga nengi geni kesetan jet pas amai kunyi ramabok kok masa ngaputok kapadi sehingga kol berapa le ya setengah lima lempo asar ki bederos korosen beriasar Satia kol berapa lah setengah 6 bedekian ya sakecek ya paling duka debeng marin engkakan duka debeng je mak tompes asar apa bila lalik alik assalatu wassalamu alaik kapuru semulia asar mi tak kejapok salada pak ke Roma usolli fardhu al-asri Allahu akbar jawab ben adani masjid Allahu akbar jadinya mana cuduh le ngas tete kau leben sampian nomor setong mangken tore acer mamulan aja gebek to beni namong ajunan kau yang kicuke nah dan pada nama urip reki buru para tak kebe mau urip din gula cengi telepon berbeni tak langkong gitu ya cak mau urip ning telem engki mangkat kula sebelum nama urip
dari pasar Berekung dek jas apa jam insyaallah sekitaran setengah jam perkiraan mun jam ada pak setengah jam lorong ngasih tak beri pak lorong ngasih tak beri ina kerena benten gula berasa jam dari lawak mantur ka jebo ama urip jan gula pikir milan depak ka kantor dan gula langsung ngepejang mau urip panika namung alhamdulillah tantretan nika ento cek kompak ke mantur ku laku polong-polong nang swarga na Allah kakapi iya syarat setong abejeng sampian mun pon tak abejeng nom nyon seborah metorot aturan Quran ben hadis mun orang letak abejeng mustahil langsung masuk ke swarga mustahil orang mun letak abejeng penikah beni can hodri nikah can Quran ben can hadis mun letak abejeng makin di amalan seget-seget tina mak hizbil bahar hizbil sakran hizib sarkawi hizib nawawi baca kagapi sampean keng mun tak bejeng nol tak menti ka Allah mati tak kira langsung ke swarga make si tahlil ring 40.000 kelegen tok pek tok sampean 40.000 si tahlil nyai ibu naik kalak 2 kali seminggu 40 nang betek saben tahun sekalian nyato saya kalak benteluare mun letak bejeng mustahil masuk ke surga langsung mustahil can Quran ben hadis kudunya pergelu ke neraka ikan pakunkeun masuk ke surga ki ya keng nyeper berak ke neraka nom paling sekecek bila kedung nyeper ke neraka ni kebeni masuk perak lebet nyebreng ning neraka belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tahu sami cek kalkulator pian mari gula pon dengan mobil gila maklin dari merantan nampian nih 6.400 tahun paling sekecek umur abe sabitek petong polo belum polo mon selabri lalapon na malarat naman beko ya kile 3 tahun sepaju naman padi mon tak irejo kita kos naman jagung mon tak ikulis angin selabri cet lalako na malarat mati ki pamasok ka neraka mantun peng kagulaban sampean mumpah tak bejeng nika yu je kaje siapa jeng naudzubillah pada doa ka Gusti Allah moga-moga kaula ben ajunan sajeng lancenge paringna seken aja ge pejengan penikah kengsan misan apa jeng ya petepak sekali mikratan tahun 2000 samangken 2000 sana apa mangken 2000 segemi mikrat 2000 segemi tahun mangken padikeun kula kaman apa entah tu maknina nom beda orang asolat keng can kanjing Nabi yang kep tak asolat orang asolat biasa keng can kanjing Nabi kenika pada ben saya tak asolat apa napa pola nah nomor setong tak ngangku itu maknina buk ngerti ke tu maknina mbian anan siapa tu maknina ni kan nengeneng bila apa jeng beda nengeneng ya narengak dia ya. Sabar kapeng rah hari biasa na beda saya pakai ke kopeng roh nih kini nggak ya nyaman karena tadi ya tina tak beda kapeng kemarin tekuk bimi keker beda orang asolat ke asolat apa jeng ke apa jeng king can kanjing Nabi padan saya apa jeng beremere tak nengeneng sekali lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar tak neng lekan na laonga ke atas tak sotik lekan na la toron boleh ke bebe ki buru akatep ke bebe laonga ke atas pada ben ajam nyocok cekung pada ben orek pada ben ajam nyocok cekung mun ajam nyocok cekung katep onga di mana beda ajam nyocok cekung katep pah nyeloker tak onga boleh
sampai pada keterangan dimma beda orang pejeng pada ben ajam nyocok cekung katep onga maten Najeriah ningi di luar na agama na Muhammad. Naudzubillah. Katep orang guna tak niat siapa jangan arwah. Ambu wale kanan Allahu Akbar, ambu geluh sekecek sami Allahu liman hamidah, ambu geluh sekecek nengen ni kasi wajib. Tapi cik ring kula beni tak macam ke bocah malah sebelah sekali makin sebelah sekali mau nikah sanggup dari atas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma subhana rabbina subhanallah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi Allahu akbar subhanallah ambuih lah maki baca dulu kor kalih lopot ka aturan sewajib beni macan sewajib beni bacaan sewajib nengen Allahu akbar tak amulu sami Allahu liman hamidah tak ambu gelu kini kasi wajib lok mulok nengi tarawiyan ruah ada tak ada orang katak pelukan nama ni tarawiyan ada melarat. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim cereng imam masjid pah patihan hanya bersekalian ruah kira Allahu Akbar ngunjuknya bapak can makmu mak siap mangkat jadilah Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar can makmu mai budi walillahil ham atelasan bah ma juga mak le tak oleh nyong sang nyong let kauloban sampian odi cet pondrat malarat patoro abe panika ka Gusti Allah lebet pejengan manter pejeng kauloban ajunan katarema ada ka Gusti Allah beda pejeng tak katarema beda pejeng tak keng mon pejeng ka masjid katarema pasti mon orang apa jeng ke masjid tak ada pejeng na tak katerima nom pasti katerima mila na kanjeng Nabi pun kecek maksa na kulaban sampean apa jeng ke masjid orang mon apa jeng ke masjid rantasan maki pikiran lengaleleng maki perak beden na siapa jeng perak orang ngamelolo nyong sang nyong let keng orang ngaleng ada masalah mana di masjid. Ana po wala nang sabab malarat ning masjid sepasala kakapi contoh sampean na bajang ningitelem bajang duhur Allahu Akbar posang bah pikiran tetelo apa pak empak rego lah ya pas ngocak yakin pak empak nja pak empak rela cek ya kok le beriteng betes mun dari beriteng betes rego cek jelas cek pak empak sesapana rengak nikah sehingga na tetangga na bakimang singa besaki mana pajang apa lek mak benar mari duhur apa jang teloan ana apa boleh kelopay malolo bila pajang duhur mendingi masjid maki sampian kelopay kanjan na beda sehingga kejapa keng pas pada kelopan na kagapi kujur masjid dari bah mendingi masjid pakun beda sehingga tatelo apa bampak re kok ya ning ongke kat tatelo ya sehingga nom sampian mon beda kelopay dalam solat tatelo apa empat re tatelo dedua apa tatelo re dedua ngalak si sakonian mo beberakaat cek lecukin mayakin nja can sro kalak si yakin Allah si ko cak yakin si sakonian mo nebab solat are kok dedua apa tatelo tatelo apa empat tatelo pita mon sampian ada erti utiru ning pinggir lorong kan tak ikan reken pas kelopay ada tetelo apa pampai pabetok jadilah jangan lah paling maba pun jadi tekor tegakena orang mai jadi bani para rabu si sami mulja kau leben sampian cet pon pikiran lengaleleng apa jeng mayuh tatakrama na belekan angkui para apa jeng sajon fokus tata krama na kaulaban sampian para panabajeng sajon karatu bajeng kaulaban sampian ke Allah mun urusan pikiran ben perasaan letak bisa je nom
Kaula ben sampean ni kepada abejeng ingat ke sosoknya keltek biasa. Allahu Akbar ingat ke karen rokok elang tak temu jeda mah biasa. Ceng Allahu Akbar ingat ke sadek roja cecer. Allah, Masya Allah sadek repering kesepenje ya. Biasa gini. Karena pon pikir na kula ben sampean lengaleleng, pon tak ning tegui karena ingat ke lakoh. Ayo ati cet letak mencer penika beten na belekan na si tepak ka atora. Mak lebe de pengalaman naga Gusti Allah. Sila cet lepikir na lengaleleng beten na pahjar kelacer. Pada remeni lah ya kula ben sampean man. Mayu baca tepan mon apa jeung asongko akalampi patepak. Kan kini kata takraman na kini ka nyon sebora senilai pertama cet takraman nyon sebora orang awudu ni kan takraman reng si abejeng idza qumtum ila salati fausilu wujuhakum ban mon abejeng awudu geluh cek saking pajelas jadi tatakram jadi tatakram apa pada ban orang lamaran iman ka aman kula panikah cet motor tiga ti panikah ajunan nanti anak bini ninguning pas bedelanceng datang assalamualaikum waalaikumsalam paseram bian ki kau lereng soki opama yang perak cerita ya kau lereng soki boh perlu ka pasera sambian boh perlu kambian bede perlu napa ki boh kau le tak ipotojo gelu ni kama kau le tamu ini ka oh iya tojo ongke katas pebetor sepatu napa kuniang kui ngeke toju nyender asentel bah teke andegi kria remarina pas ngucap kaula menikah gaji sebitek juta sebulan mobil tetelok sepeda motor 12 biki pabrik tahu nama 6 pabrik tempe selekor opa macik rengnya mana cerita kaula ni ke doktor ni ke paling tinggi na sekolahan pak di atas na doktor tak ada sekolahan boleh tepak ke genting na sekolahan na pak diri saking tinggi na doktor ya pas ngucap manabi kait tiba abti na tero alama repot trebiniin ajunan mon ni parengaki ya mon tak parengaki nyari babini lain ceng banyak babini seratin bini beraan nambian le ni kamun kapak bapak yakin tak kira terima ara apa bola lah berma apa ija terima jejak makai soki mun pas terima jadi engkok makai matuan ni kebai sorkot laku na sudu malam ya jangan pak keng mun bu ibu tak yakin guletan berma bu terima dia terima je bah pabrik tahu na pak empat bah Pak empat pemberitahu nah. Mesti pikir lihat. Ni kenapa sih orang lanceng ni kapa? Ilmu doktor. Gaji sebitek juta, mobil tak arang orang. Keng tak terima gara-gara setong. Napa ni? Tata krama tak ada. Satu jenis syarat sudah terpenuhi. Keng setong tata krama tak ada. Nol pak. Sepeni kecuken kau leben sampian abejeng tepak bejana. Tepak ong ketoron na lakar ong guan usolin na keng mun tatakram mata yang kui ita dupet-dupet aja sila itu mau cek duhur kol 12 ibatak pokol setengah 4 asar jadilah ma yu agalampi petepak maki abejeng nengi besabe ke besonggon mun pak bapak dia ring sarong otomatis ditiga lampi mun nengi sabe pah perai pak atasan sagoni di atas na sosok Allahu Akbar pah bila lah sujud melohong marah samikir-pikir beremaan kau leban sampian pani marah samikir beremma kau leban sampian pani kengadep ke Gusti Allah angku inapa khudhu zinatakum inda kulli masjidin mau ni pagempang bila apa jangan ban angku sepaling genteng jan Gusti Allah bila apa jangan ban angku sepaling genteng tata kram magenika tata kram pak mun pola na sarong adong gala keng pirak keredong nga malolo gala na latade ruah Gusti Allah pangeran kelampi la kerker bebel gelenyecengan kagapi cering ukuran XXXXL
Kalau pada ben Quran bila kerok kapi bebel ada bak kebun atas. Mai sampai pikir ceng ngadu ke pangeran panika sajon mapan tata krama na abe sajon tajum abe solat panika ka Gusti Allah. Ayo nomor setong seje ge boktona solat, nomor dua tata krama na angkui para pana solat. Ayo papak tepak songkok sakalampi rugo na ban yu moncet la mulai sidike bay mas kabin ro ban lagi na sabo cereng cet mas kabin na lagi na lamba ki buru nyara-nyaran ro ya la taker anak andi anak de cereng lebur bede kembang na beni kembangan ro pelo malen tak itemo torbetoren ro Tori sempikir-pikir panika setong mancer-mancer kula ben ajunan bisa ngelaksanaki solat patepak kabekton nah pamapan tata krama na kong langkong ke masjid mun ke masjid tada solat tak keterima pasti keterima yuk mun pon sampian ben kula solat katon semaan ke swarga apa sebab orang sal dari kulaku ala kotusah ken apa jeng duhur ekosotu sana mare duhur ala kotusah asolat asar ekosotu sana mare asar ala kotusah apa jeng maurib ekosotus zalikat dahar terus pada negeri ajan kanjeng Nabi saingkeun namun beda orang tak pati adina ka bejeng tante cek tu sana tak terus segelum kubur je mila na pas tedek prei mun bepejeng make pon sake sampean nyunuk kalau ngelong panika seanya malang selang mun ki pikiran beres pak kun wajib apa jang pak kun wajib apa jang mancing mun kelar tak kelar toju mun tak kelar toju mereng tak kelar mereng kentang mungkin mun bini apa jang kentang abele ka lagi na keluh mas are engko apa jang maksudnya mi kalero tangkep lagi na mi pahala jumain kerema sewajib mancing panika duhur asar maurib isya subuh pejeng sunat mun pon sampean lesong oleh toju maki kelar berarti kau beli abad dia oleh toju terawihan oleh toju maki kelar mak jorak toju ke kapi de tengah terawihan de lain lah mak katoni pikir ben nyaman re hukum re banjir ka kenika jika mun mancing kencirna satos mun toju kencirna seket mun mireng ke dung tedungan apa boleh ngide ada siapa kencirna ngide marah jadi lek selek salan nah hukum malah tak pira asal salan dulu ben sama setong tore pada pikir bermacara na aba asolat semacua ben tepak ke beton nah mon pon asolat ke masjid pon lepas teka terima lepas teka terima keng sengak nom eman kaman kula matot tau sarpuan situ dia imam pada boy kenceren perak beda keutamaan teti imam beda lah karena keutamaan teti imam tapi mungku dah kareng orang sejat aben lebih faham ke hukum keng mon pada salah tina kita arpuan teti imam ngucap Fatihah pada tak tahu ngucap atok tina kita teti imam sirotol hari kadang saya apok pakai teti imam ihdinas syiratal muslah jadi ngimami tina maki suruh bener kelila pestelo lah tina cek ngimami napa boleh rebuan ngimami tahlilan sampean ada sing ngimami ben siapa mau pada boy tina maki tak rebuan teti imam tahlil pada sing imami ben siti makmum kenceren pada selain kenceren tukang adan berak ben tukang sapuan masjid jadi lain jadi kenceren aja dia sampean mun rebuan tukang adan ya pikir ki ya suarana kening kidingaki napa punten cek pahala cu apok pak nang ada nuku emik tak ning belang sampean urus pak adan pada ben nyarwan teh jerungep pikir sampean adan pani kamu ni rebu apa sebab atwalun nas a'naqan sepalenting pagi orang adan penikah tukang adan mau adan ya benih perak sekalian no ki perak sekalian adan pah esok ni kecet tukang jaga nebek tukang ngolok orang saya solat
kak ro pagi paling tinggi le erah kulaku ni ajun Allah saya maksud benipah pada ben banyak nyelangap pada ben penekah kulaku ya juna kusi Allah yaumaz ziham acep lecet manusia penikah ampun lak selak pada ben penikah keresan tak nyaman burung mau menapang tompang teker petong lapis manusia penikah diri selak ning hari kiamat tapi khusus dia ke tukang adan anti selak laku na sedu malam paling semak ke suarga na Allah laku na tukang adan mayu mau temu laku na si adan na sobure pahcak berema ku tengku keng senga kuleman kaman motor adan sobu penikah kadang banyak salah ana apa masalah naum kadang saya belanceng saya bener solat dia belanceng tukang adan as-salatu khairum minan naum bener jadi orang ngiding as-salat cekore beni naum masih belanceng salatu khairum minan naum naum ro tedung nom cek saking pematuro tedung maka saya tak keton buru lep orang ini ngaki ya sampean pahala nilai pun oh berarti salah tu kan lambu cek cia sila tak noro adan noroknya lakim ya nguti adan gelu malai temu je berumah pak adan ambian yang to selaku nabu sabu adan ajunan sejat pon biasa adan papakun adan ti nama ke salah pokok pakun adan maki tepat tak teman adan apa parlo na ti nama ke salah ni keng perak informasi okay. Ajan bu sabu kak rodo banyak cikiran si salah keng ti nama perak cikiran tau salahnya laki Siti Fatimah binti Rasul. Can siapa binti tepak? Can si bener bintur wah. Ya Abu Bakar ya Siddiq dimole ya Abu Bakar ya Siddiq. Keng tina cek laknya laki ngutim pian adiker terus tawa oleh nah. Cek laknya laki si adiker masalah tak noro adiker ya. Saya dikira loko-lokan orang tidak ring nyentir bian benih nyentir malah nyala agin na beda. Engki nengi compok apa nih kebedese atau kar gara-gara dembil. Fa innaka ghafiruz dzambil. Can situng nah tanwin jadi dembin non dembil. Dembil kok tiba-tiba beli bahtoro dembil kok si aja lambat dembil atau gara-gara dembil jadi ning bu sobu kalau guna adan Allahu Akbar temulo speaker toron berdiri bobo gara-gara atau dembil mereisan pegel juga pas lo speaker masjid petoron berdiri bobo lagu nongguna dembil jadi itu rena kejejungan kau leben sampean tak usah nyon sebor apa salah apa nih kebiasa manusia kullu bani adam khata sakapina manusia sejat andi tusa beni kalian duka le khata ni kecet libolian ala ko tusa sersitan dia salah apa boleh berak salah biasa salah apa nih kiai salah motos hukum biasa kau lo ngocol hadis ternyata lopot itu orang mencari kau lo benih malaikat maca Quran lopot itu apa boleh kau lo benih ustaz tadi hidayat benih pas apal ke Quran apal ke hadis tadi lopot sekali maca kitab ki pada ke tapal ke enru taging nang menangambian kau lo si penugumik pada ben peneka kau lo benih kan anda pola nak yang saya kabel can kau lo perkara bagus apa mau budiare pas beda sing ngucap salam dan maca Quran ke dia isa lu jelas salah tahu satu karan ngaku je abe salah apa nih kebeni perkarain apa peser si pas tak salah audi menikah lo si atau karena ruwa kadang pada tak anda je si salah ningi compok derusen teti tokar
taruhan gitu gara-gara ulaika jadi ben ulul albab ulul albab ulu jadi ya pendek bacaan lah can se pangkal berdua una ya ya jadi tak baca je perak berdua mai tulis pun tak baca ya hari itu ditokar ring terusan dia kan cecung kunte tengen nih tapi bila pangkal pekel mak norok terusan ngari katalah pengajian panikenom pengajian panikebuk cet niatnya ria salana abe pengajian kama bisaus cet niatnya ria salana abe itu mau cek salah pas tuli yo be sayang kena mau nipangki cek berdesi salah sakalangkong nih benigung singgungan ruah hari berdesi abele ke kiai napakun hari berdesi matoro napakun siapa si matoro anom tahu siapa ngajian bila bisa orang ngaji ni kecet nyari salah na abe beningat tua bener abe orang ngaji menikah pada benereng akacah nyari mi berdesi tak sampurna pola songot kantil salaja pola mi bedek saparo kita mari pola lipen perak di atas melolo pada ben cocono bukong roh ma yu sam pikir-pikir pol teti opama abe beda orang abele salah na abe tahu siapa kel kau le sering pak beda siapa rengoning libat HP panik tak langkong ke hadis se baca ajunan gak dito baca na lopot mator sa langkong cereng kau le manus segi ya kau le manus segi ya hadis se baca ajunan gak itu lopot harakat di budi se baca iki mator sa langkong biasa je tengak nikah orang penikah kadang standar saya salah lagi naruh sih ditokar biasa nyon sebora pada ben sampian abele ke kule cek bede buter neng kantong tak langkong make buter apa nyono kule ke dalam pegel kule mak pegel cereng orang ngakan abuter jet biasa pada ben kule ngimaming Allahu Akbar ning oning sarong bede pas bede tetangga abele sarong bede pegel orang kan niat ni ser orang makin penikah malai kau cak iya mau iman nyai segala je meni turun lagi ai mon pas usaha ke turun lagi ai sing ngening malai kau orang ye tak pahnom tak ada orang mabebeleun si bener penikah nah yutina cung kunte paenga manter kau leben ajunan penikah ongku ke ngabeles beni seraku Allah pe je ngake ada bakto narelah bedem dia iya dari saya cengonceng ke ngoleh maksa gangko dia iya beda panitian ya gula bela gula mare isa ni kagak bacudan punten jereng semak bacudan kayak tu de sekoni de emongon baju cek gula reng sumenep cek saya gula reng Bengkalan gak ro mi kening joko cek berang wak dari bacudan lauk gunung sampean pajudan di lona gunung pai sebab gelebung berek ni ngocak sekoni iya mah kula biasa na tak adung bendung pak nyon sebor kaula tak adung bendung make paksa kaula tak adung bendung kaula sega beter mi takok salak setong beda se tak sampurna du pas tengak ni kan ikapon kenten kula mator mi lah nama yuk pokok lah sore maurib pas langsung eki kan toke mak le beda sampurna nyon sebor benih sekecek kul 45 menit kula bono kula kan tak mukaddimah cek bah ngojak jeren deki kui beli boleh pun kula mbian ngojak jeren nja benih keng beli na berem apa nyon sebor entan benih sekecek kula 45 menit boleh kula keng ongku na se ka bele ben kula benih setong tetelok keng ni kak gen setong pe kan kele ingam dan ke hadis beda sahabat atanya tero andi malamalan ni ke setong berak si kebele malamalna lain nomor 2 ben nomor 3 ndak harus bah kebele nomor 2 ben nomor 3 ya ada tak ke bajudan kok mulai langsung rebah mare ayo marah pada pak ke nomor 2 belok kanan malai tak berak sebaik ibu kocak cek jeren paham pian kocak acara ramai sini berak setong ya bah kebaik di andi benembian nomor 2 amalan si paling seneng iban Gusti Allah caipon Gusti Kanjeng Nabi birrul walidain apek te kareng sepo pak
sampai beda setong orang noroa perang. Kanjeng Nabi kaula noroa perang keng abe tak gelar Kanjeng Nabi. Ben andi apa andi embuk kian bedepak ben embun odi embuk Kanjeng Nabi boleh perang abeen bedeneng aja ge embun kayak ngai aja gena ben ka embun jira pada ben ngaule kencerna haji ben umrah sekatarema ka Gusti Allah. Tetimun keng tro ka kencerna haji ayu embuk benepak latin amun troong ke haji nyetor lain dia bukan jelas boleh keng kadang orang tak kubusah karena kadang beda orang mangkat ke Mekah keng perak teroa haji beda orang mangkat ke Mekah teroa umroh padahal mungkin tero ke kencerna haji ben umroh benare latin depan benembun oleh kencerna haji ben umroh le kadang kula ben sampean pendek keng perak tero apang selempang surban benir da koper ya usandi wes mondon tengok kaula sepatore pun ayo nomor setong mon kaula ben sampean penikah malamal nah keng tero tembus langit pejengah jaga nomor 2 tada selebih kesenengi ben Gusti Allah dari saantero alam penikah penting ben pangabdina anak kereng sepo ada Pak tetimun keng kaula ben sampian beda hajat seepenta ke Gusti Allah nomor setong salat dapat tepak bektona ben tata krama nomor 2 apan benembun cabisi cek lunleng ngeleleng ke kiai ben habaib beni kula tak merenga kiai entar ke kiai ben ke habaib keng mon ki tak minta dua mon ki tak minta pangabek teh mun kita oleh rida nreng sepo cek lu leng-leng kaman-kaman apan benembun ja abisi gelu anishkurli wali walidai Quran panika beun ko tu asa kelangkong nomor setong kasengko karena engko sia kebaiban cek saking jelas de buna Allah nomor 2 senga cek ki cangko langir apan benembun sebab mun tak ngepak benembu tak kira bede kaula ben sampian tak kira mila neganten gula matur may sebab reng mangken panika kadang mun ke kiai assalamu nilipoli ke pero pada bonre paro ke gule tan silasin ros koros pada bon gulu mari polik boleh tak tuli mari aja mun kapak ben kambu tak nyium tanang belekan aja to resa mikir beke nika pon ledepak je mana mangken tiga ati panika no mun ke kiai sampean atikong si asal 5 ke kiai sila seni kamarnya bis pastoron nyorot atikong baku tapi mun kapak tak tahu jedung tedungan di pinggir labang releng kak nalik tak ning belah kaulah beninya lagi na sampean takdim ke kiai ampon pabakun pafokus takdim ke kiai keng kareng sepo cek pakala cek pakala iman kaman gula mator panika video tak kerek palpil palaki benoreng monintar ka majikan seike bebereng se arka wa imang ibe apel wa imang ibe anggur ngibe jeruk ngibe nanas buah naga puah reng sebereng rebedi keranceng ibuntu Pak entar kereng sake ngibe ebeleken astor wafer biskit tapi mun kapak ben kambu si kebele oleh kuring tapai tade boleh nyaut pacareng jetman nyaman na kuring tapai iya tak ngibagi roti gembul benembian mun ngibagi roti gembul ben gemol rosi ya lembu ya Allah mak beda nyamanan ben kuring tapai betina ya cong iya jareng tak ngibagi sekali cereng rengkon ya pakun kan kuring apa ban kuring gedang man nyamanan nguting ngibagi roti apa je tinaju apa bagi ya Allah nyaman deh tak mau kail je nyaman ngelonyot pah jangan ijeng riberi mulan tak teman ngibagi berak kuring tapai melolo baru kali romun kamajikan burung sedang genteng ruas gimana kapak ban kambu ijri berak bade di mana bu bade jedeng kok Arya apa kuring tapai ngocak sembuh sabuk meja jadi ya lai sabuk ongku ke meja boh
Are mak guring tapai selele 2 hari roh kita ipat ada ben bu. Kau lang ngocak tuli ipat ada melaki boleh. Dia barang korang mun guring tapai. Can nembun anjo benih keng tak ipat ada jadi jet imi benengko letak lekas tada. Aro benih keng kena imi nom lenget lah. Leng. Coba orang salah oleh guring tapai tidak boleh doh Gusti Allah pangeran. Jadi kau lawan sampean mana kan nyon semua orang tak usah banyak doa biantan bedo malaikat sia doa dia pokok pan benembun lati bedo orang paling mantih malah Rasulullah apa senan ka Umar ben mun tatemu ben orang jadi minta doa ajri reng mantih sabodo malaikat etas langit tau kakapi pasir apa ni ka Uwais Al-Qarni beni bulan tahajud beni bulan wirid beni bulan hizib nasor hizib sakran hizib sargawi ben hizib beni keng bulan teragat sedeti manti kareng langit napa bolat paling fokus alatin embuun sampai Umar pakon minta doa benek ka Uwais Al-Qarni dari manti na orang alatin reng sepo ye cet nyil lo pak alatin reng sepo re nyil lo ce napa boleh reng sepo pun tak kelar alako mun ki kelar alako kapi ngapolong ngana poto ya apa boleh kening kelak lagon na bola sepur kakapi sing ngapolong rongare apa mun ki kelar bede cekung rongor peng cekung bede kacang rong ambi kacang sepur saya temu abah estor bila ring sepore guru temu je abah estor nom tada ring sepo terus minta latin kena potong ada dua ring sepo di mabai pasti pada ya Allah mungkin mati pas pamate cegi pamalarat nak potong Gusti manter tagi minta bulan tulang kena potong manter tagi merepot kena potong manter tagi masosa kena potong pireng sepo doa pada ben kene keng mon pon reng sepo ki pakun etetep ke gaul ben sampian kene ke berarti Gusti Allah magem pangaswarga na gaul ben sampian Pak tada reng sepo niat si mabrana foto ada keng gaul ben sampian benek ambulah kul belu ya kurang seberapa dalam sejam mulai gila benek lah seorang korangan salah aja nami tolos tak yentare para rabu si sami mul jamu jeng boleh mon korang ampun lah sejam mulai gila ampun tentak korang pak sejam sagak ditoh pun apa sih bisa ya toraki dan kule langsung ilham mau bila ilham sagak ditoh pun apa sih bisa ya toraki saopama beda kerja seka toncor talocor bentalebet abtinanya on saporah setade betesah hadanallah ila subulis salam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.